Assalomu alaykum, aziz teletomoshabinlar. Efirda Usul Shaydalari programmasi Qadam TV kanalida. Usul Shaydalari programmasi usul san'atiga o'z ulushini qo'shib kelayotgan usulchi va usul ansambl haqida suhbatlar yurgizildi. Bugungi yurgizilgan mashhur programmamizning mehmoni Uyg'ur teatrining peshqadam usulchisi, ustoz baletmeyster xoreograf Reyhangul Xudoyberdiyeva. Reyhangul aka, assalomu alaykum. Alaykum. Bizning ustozlarimizga xush kelibsiz. Birinchidan bizniki studiyaning nomidan, ya'ni programmamiz nomidan cho'ng rahmatimizni aytamiz shundaq vaqtingizni bo'lib kelganingizga. Endi bizniki bu programmamizniki asli maqsadi shu usul hayotdagi, usul dunyosidagi sizdek shundaq peshqadam ustozlar bilan suhbatlashish, siz to'g'riliq jiqaroq bilayli, siz to'g'ri jiqaroq uqayli, usul hayot to'g'riliq deb sizni mana chaqirib o'tirmiz. Rahmat. Birinchi savolimiz bizga qiziqarliq sizniki shu usul hayotiga qandaq boshlagan to'g'ri. Usul hayotini qandaq boshladingiz? Shu to'g'riliq bizga so'zlab o'tsangiz. Rahmat. Men kichik vaqtimda usulni yaxshi ko'rardim. Kichik vaqtimda maktabda o'qigan vaqtlarimda 4-sınıflardan tatip, şu bizim Uyghur mektep, ben Ruzbakiyev mektep, hazırki 153. gimnaziyada okuyan ben. Şu bizim küçük vaktimizin tatip, şu bizim direktörümüz İnpahun Baratov, hep İsıl adam, benim ustazlarım dep hesaplayım ben. Kelgenden tatip teatrda şundak konkurslarını uyuşturduğan buldu. Ballarının usulgu bolğan, nakşı bulduğan, muhabbeti qandaq başlagandan keyin ben özüm mektepte özüm yaxşı okugan, cemiyet işleriga aktiv katnaşkan, özüm şu kichik vaqtimdan tatip председатель класса аштaq болып жүрген қыз. Шундан өзім ұрып тұратым да любой конкурсқа мектепте оқыған вақтларда. Қатнашаттым. Шундан кейін уяда шу біздің немлеріміз ма, шу директор, завушларымыз әрқашан олимпиада немлер болса, давай біздің оқушымыз ба. Давай вақтларда өзімнің девичий фамилиям Насырдинова қылып, Рейангүл Насырдинованы әйтіміз деп аштақ конкурс немелер болса, мектепте, мектеп бойынша мені әйтеді ұсыл тараптан. Әрқашан бірінші, ikkinchi, үшінші гран-при деген немелерін еп келеттім. Шынолды кейін аста-аста мектепте уже зәйтінім деп малымыз, ұсыл малымыз ешқашан ұнтымаймын. Қызланышыда ойнаған кен, яқшы ойнаған әдемні алдығы қойып, шынол білен, аста-аста башланды ұсылғы бұған мұхабетім. 9-шы сыныпларға шыққанда уже кәдімгідек мен театрның концертларға беріп, театрның hayatı тоғырлық, уже мен өзім оқышқа башылдыңыз. Да, тәйярлашқа башлап мен де шу вақтыдан татып. О вақтыда Рейхангүл Разиева деп, азырқы Зухра Каримованың мамысы, театрның пешқадам өз вақтыда театрның құрылышыға чоң үлішілен қошып театрын тұтып қалған біздің аналарымыз Рейхангүл Разиева. Енді мен ойлаймын, ош мектепте оқыған вақтларымды татып, яқның алдығы беріп, мен шу оқышқы түшіп келіп атып, мен маңа ярдем қысыңыз деп. Енді олар деген профессионалар деп, профессиональный әрекетлерін білді. Шу бербедім, яқ деместен маңа үгітішке башылды. И мен кіші вақт 9-10 сыныпларын татып, уже мен өзімне яқшы бір журналистік, андақ-мандақ оқушылар түшіме десем ма, ұсылы болған мұхабетім башқычы болды. Шылар янда ұсыланың әрекетлеріні көстіп, маңа мен тұршыланы үгітіп, қадымке біз оны, Совет Союз оқылады, оны бітегенке оқыш тапшырымызды. Нем қылдық, театрға келсем, республикалық нем болғыл етіпті, оқышқа республикалық эстрадный студияға конкурс. Конкурс, şeyge оқушылардың алдыға. Конкурс, и то, әнде, в основном, яды ұйғырла әмес, қазақ милләт, на казахское отделение мы готовим студентов деген кен. Мен күн бер қапты мәнде, мәктепні пүтіріп, 10-шы сыныпны пүтіріп, берведім, уақытада директорымыз Ихрам Масимов, ну, давай попробуй, если ты сможешь, давай, қызым, деді. Дегендікен, мен қоқмастылы актов, панаци, уйгурка, дедім, вперед, деді, ұсылымны ойындым. Онки вопросы там задают, все посмотрели, данные посмотрели. Саня Либуровна, деп, оперный театрның ведущая солисткасы уақытада. Ну-ка, давай, пойдем посмотрим, шаг посмотрим, деп, ұсылда, өзінің алқай, балет немді болш керек, данныйларын яқшы болш керек. Шулан көгендікен, у него очень хорошие данные дегендікен, может, республикалық эстрадный студияның директор Гүлжахан Галиевна. Оны әслеп өткім келді. Немшке десе, о аял әнде
она полюбила меня. Чё? Давайте для уйгурского театра эту девочку будем готовить. Она очень циничная. Деп, рахмет, аш ұстаздарымды ешқашан ұмытпаймын деп, аш конкурсына бірінші қадімден аш театрды болған немеден өттім. Өтіп, оқыш күштіңіз. Өтіп, уже оқыш күштім емес, үш турда. Турларын өтсіз кен. Бірінші тур театрда, екінші тур эстрадный студияда, үшінші тур Министерство культурның, Советский Союз бақылады. Очень строго принимали. Кейін деведі екен оқыш күштің Яман кейін 8 қыз, уланың ішінде бір талмен ұйғыр қызлардан өт қалдым, потому что я очень понравилась, я считаю, Гүлжахан Галиевнаға. Поэтому я сразу эту девочку полюбила, я принимаю ее, да. Шыны білән, үш турдан өтіп, эстрадный студияныма оқымақ яман тәсті, мектептен кейін там классика, народный ценицкий танец, историко-бытовой. Хәмісіне ты должна выучить, вызубрить. Очень сложные танцы были. Сізге шоқлады қиын болды шоқта оқыш кішкен қиын болды, но мен қамасын, потому что у еді келген қызлардың ішінде подготовленные девочки были. Профессиональные. Немлерде, например, Петропавловск, ансамбль Лабаху танцевали. Әшелерден келген қызлар уже классикаланы яқшы білді. Шу ашланы қатарды мәмі ерінмей, тірішіп, кірішіп, оқышыны бітіріп, шын білән неме, Салима Аскаровна деп біздің балетмейстер, ұйғыр театрының главный балетмейстері. Уақытада оқышыны бітеген кетті, сен диплом алған екен, подожди, тебе еще сразу могут не принять театр деп, уяқны чақыртып, дәрісін көді. Көріп, я эту девочку принимаю деп, Салима Аскаровна. Шында мен театрға орынлаштым. Рахмет, шындақ яқшы сөйлеп келдіңіз. Әнді мен яны бір суал тоқтылып өткім кеп атыды. Сізнеке мана мұшы сәнәті yolға ким түріктігі болды? Екіншіден, сізнеке өзіңізнеке айлыңыз сәнәткарламы? Шыла тоғырлық сөйлеп келсеңіз. Айлам, менің апам дадам диханчы. Менің дадам біле апам бәқіт сәнәтке еқін әмес. Еқін әмес. Менің ұсылғы бершінім қалымаған. Қалымаған деп еді. Дадам рәмәтлік. Артист деген қиын оқият, гастроллар кетуді, балаларын ташлайды. О yolшың, о сахады болмаса, кейін ішлемшің мүмкін деп. Яман нем қылды, дадам. Сән яқшы оқыдың мектепті. Журналистика, филологический кітап шығын, башқы немлеге, давай, мен өзім нем қылай, ярдам қылай деген. Ярдам қылай оқышылағы түшкен. Бірақ бұл ұсыл қызбалы болмайдыған нәрсе, о бір профессия емес, де. Дадам, бәк қатыл олмады. Шынымен апам, аны деген қызбалығы еқін мәлі тапшырып көрпақ. Әнді апам дәйті түшемізке мұш оқышқа. Түшемей. Күйоңлы қамсын дейті сізіне, күйоңлы қамсын. Мәлі тапшырпақ сән тек, еге түшелеміз. Деп, шынымен апам дадамның немісіне, нем қымай оқышты түшіп болған ке дадамғы дедік. Деген ке дадам мәлі, әнді амал қанша мен немдейме деп, әнді оқыш күшкінімге, оқыш күшіш вақылады ма, әнді үзаңның күші біле түш қиын да. Қиын дейді. Ал ашы оқыш түшіпті дегенге дадам қошал болып, мәлі деген. Қошалығыдың да. Қошалығыдың. Ула ойлыған дейді, сіне болды түшемеді, көңілі есап қойды деп, мәлі деген дейді. Түшелемді деп. Әнді о конкурсларды шуақтыда 300-500 әдем. Ашыланың ішінде, например, балетқа хореография бөлімге 10 әдем алды. Оның ішінде 9 қазақ қыз болса, мен бір ұйғыр қызы. Үйәді оқығандым шындақ мені ішчіге тіқіп, қызлар шындақ яқшы оқыдым. Малимлерім шындақ ұстазларым үйәдіме сәнәткі болғанда, мұнақ обычный мектебін бітіріп, сәнәт мектебі келгенде уже башқытшы ғой, сен өзің башқытшы сезсе, ұстазларың ұяда уже актерскийдің Башаян дәріс береді бізге, классиканың Саня Либуровна, народный ценицкий деген немеден ян бір педагог, Гани Камал деп казахский танец азыр хореографический училищеде оқыватқан ұстазлар, историко-бытовойдың Андосов деген педагогымыз. У педагоглар әмсі, все они меня полюбили. Яқшы. Әнді біз қазір ұйғыр театрға тоқтылып кеп, шөй тоқтап қалған дейдік. Әнді шөй далмаштырайлы. Сіз қайсы жылы театрға кірдім дедіңіз? 80-ші жылы. 80-ші сатып мана. 81-ші жылы. Шөй менің суалым, азыр мана театрға сізін ішкі қобыл қылды, я? Şu vaqtda 80-ci vaqtda bizniki hazırki mana 30 yıllık tarihi var, Ruxsar Rasul ansambli vaqtda yo'q dedi. Ular 91-ci yili qurilgan dedi. Şu 80-ci yilları şu Uyg'ur teatrida
мушындак усул ансамбльдер бар дедим. Я болмаса мушындаклы бір усул немесе бар дедим. 80 жылдар мен оқушыны бітіріп келгенде в основном концертный программа Нова. Ашла бір усул ойнап жүреді. Да, драмаға біз о драмаға яман көңіл бөледі şu вақытта. Мен кичик келдім. Драманың усулларын уақыт қойып атқан спектакльлар şu вақытта да оқи. Классикалар в основном yaxşı усуллар қойылады да енді. Игір усуллар. Именно классикаға бағлық. Шуның үшін тырышып ішлеттім, yaxşı көреттім сәнәтіне. Уақыт сада жоқты. Біздің в основном Нова драманың спектакль массаларығын шығаттық. Усулчыларны әммеге нем қылады. Уақытымда усул ансамбль деген жоқ дейді. Усулчылар алады да ұйғыр театры. Да, уақытта Сәлима Аскаровна әнді театрының баш балет местері дейді. Баш балет местері. Әнді қараң, қазір мана сінікі театрға ішлеп атқаныңызға мана 40 жыл. 40 жылдың. 40 жыл болды. Қараң, әнді 40 жылдың уже мынаған әткен ешіп қалды, е? Ешіп қалды. Әнде сіз мана мушкәмге чан усулны мана азырғы чан мынаған әткенде усул ойнап келсіз. Мынаған әткенде сізге чоң апырын деш керек. Сіздегі ұстазла өзіне ташылмай, мен болды тоқтаттым демес. Мана өзіңіз білсіз, усулчылар өзіңіз мана ең етіп өткеттіңіз. 20 жылда ойнайды. 20 жылдан кейін усулчы ойнайды. Сіз 40 жыл ойнадыңыз. Çünkü сізге чоң апырын дейміз сізге. Әнде менеке бегенген сізге қойдыған суалым, mana şu 40 жылның ішінде сізнеке өзіңізніке сәхнелештірген ұсылырыңыз. Екіншіден, mana şu вақытлат кеді, 80 жылның бұй оқыда, şu вақытлат есіңізде болған ұсылла тоғырлық, ұсылланың намлары, қанақ ұсыллан ойнаған, анда кейін шыла тоғырлық сөзді бәсіңіз. Мен театрға келіп, şu театрға кірішім қала, гастролі маңымыз, Әнжан Ош, Тәйя ұсылыңыз бағымы деп Зейнула Көміреметлік уақытыда Нава ансамблінің руководителі. Дейді Гүлназ деп ұсылмай, Рияндам қойып еген. Оқушыларымға эстрадный студияға ұсылла білен түшкенде. Гүлназ деген ұсылыңыз? Гүлназ, өзбекші ұсыл. Шындақ чырайлық мұнайым ұсыл. Ашыны ойнаплы гастролығы бірінші берішімді сольный. Екі ұсылда? Екі ұсылда, екі ұсылны театрға кіріплі ойнамайды ке. Әмен білмейм әғу, бағу екі ұсылыңыз дейді, бал депті ме, оқушыны пітір келдім. Ашы қайсыны ойнайсыз Гүлназ dedi кен музыкантларны чыгыңлады dedi улама ашы ойналған усулла есіді қалған үшін сразу çaldı. Жанлық ахаңды чепеді әшінің ғысыл ойындыңыз. Bir repetitsiya болды келді dedi. Шон білән Ош Әнжан бірінші гастролі менің. Сізнікі бірінші гастроліңіз Ош Әнжан. Ош Әнжанларды Гүлназны ойнап келдім. Әнді мана мұшкәмге чан сізнікі есіңізді бәкен. Яна сізнікі әсті қағыдек өзіңізнікі мүшәдің бөсалықы жүрігіңізді қағаған бір ұсылырыңыз. Сәхінде өзіңізнікі екі орынлыған мұ, я болмаса ашында топ ұсылады орынлыған мұ? Әнді Қазақстанның қызмет көрсеткен артисткісі Гүлнар Саита менің ұстазым, оны білісілі. Гүлнардан біз білен Нұрғын жылы шілді, Нұрғын жылы әмгек қылды. Біз кичик 5-6 жыл театрда ішлеп, стаж вақтымда 4-5 қызны өзіге епла ұсылланы қойып, біз білен массовый ұсылланы қойып, Гүлнардан именно балетмейстер болдығанға уже театр өзі тәйірлап дегенде Гүлнардан. Именно шуларның арасында мәмін болып қалдым. Гүлнардан әнде 4-5 қызны мана мұлла менің қызларым деп біз біле ішілді. Шуның білен әндікен ұяды Қашқай ұсылыны қойды ман, Қашқай ұсылыны запислады ба, 31-32 яш вақыларымда записті қаған баке ба немеді, фейсбукладым, көстуді арлап-арлап. Ұсылымны бәк яқшы көрме. Рияндам қойған Шадияны ұсылы ба. Сіз өзіңіз ойнады? Рияндам Разиеваны ке Шадияны өзі ойнап ке маңы үйіт қойды. Оны қаншы жылла мәш гастролияда ойнап келдім. Оны декен Тұрсынгүл Мәмәт деп вәтәнден балетмейстер шығып бізге ұсыланы қойды. Ұяда Тұрпанғы кәл, Рихангүлге Тұрпанғы кәл деген ұсылыны қойпегім ке ватады. Деп ұяда именно сюжет білән Үжімлән шындақ сәхіләштірген ұсылыны қойып әді. Авақындамның постановкасы ба, вәтән тоғырлық нақша, вәтәнге бұған мұхабәт деген тазым чырайлық нақша, оның автор кімкен нақшының. Шу нақшыға маңа авақындам қойды ұсыл. Шу ұсыланы Сұлтан акам рәмәтлік, Исраил Сұлтан акамы арлап ұсыланы қояты, Сән үзәң деген ұсылны ұман қойды. Сәкіләштірді? Сәкіләштірді.
Şu usullarını endi söyüp mana mushkamgichani esingizdan chiqarmay chiqarmayman saqlab ustozlarimni yeyapsiz. şu davatma şu Gulnar dem, Sayit var, Rehan dem, Havakın dem, Sultan Akam, mana İsrail var, Tursun dem, şu vatenden çıkan Tursun Gül Mehmet aşlarının usullarını ben jürgümde saklap, mushkamgichti postanovkalarını, endi özümün dostlarımın içinde Gulbahar hazır Tajinsi ansamblyning rukovodители. Umuman vatanga meni Qurmanqazi orkestri bilan Samangsa teatrida deb shu vaqtda Gulnardan bir yoq gastrol ketdim. Aldirash saldirashlar usul kerak bo'lib, shu Gulbahar davay rayman qo'yib beraysan dapsul deb. Bir dapsul bir bunday milliy usul kerak ekan. Milliy usulim bor, o'zimning dapsulni Gulbahar qo'ydi. Endi keyin yana bir Navaniki konsertiga şu özümün qışıda жүрген dostum Mahirem Nuriyeva. O endi o vaqtda уже işim çoğ bo'lib qoldi. Özümün yaşıga layık deb, endi juganla usuli deb hozir o Facebook'larda to'lib baka qarsam Uyg'ur qizi deb çoğlaga layık hareketler bilen onu işimiz tazımdan işildik Mahirem bilen. O usulum çıktı. Xeyli usullarını oynadım ben teatrda. Allah'a rahmet eylesin. Şu özüm toyup sahnede oynap nimxanımga Xudayımga rahmet eylesin. Allah'a rahmet eylesin. Rahmat. Rixangulada bugungi bizning suhbatimiz shunday ajoyib bo'ldi. Bizniki tushish topimiz siz to'g'riliq syujet tayyorlagan deydi. Qani marhamat, birlikda ko'raylik. Хорошо, улыбаемся. Молодцы. И раз, голову наверх, плечи наверх. Интервалы держим, носочки тянем. И раз, два, три, четыре, пам, пам. Раз, два, три, четыре, пам, пам. Rixanguladan bilan teatrga kelgan yildan tatib bir ishlab boshda kasbdosh retida bir sahnalarda usul o'ynab keyingi yillarda repetitorlik ham o'zining baletmesterlik taraflaridan bizga bir necha usullarni ishlab rejissyorlik baletmesterlik qilib rayadam davatma o'z shuncha yugash odamchu yomon bir odamning ko'nglini og'irtib qo'yay bunday bir ning qilay bir deb qattiq bir parang bir ning qilmaydi biroq bizning cho'ng bo'lsa-mu bizning opimizdek onamizdek bo'lgan ayol biroq shundami o'zining yuragi yosh kichik peyil yana bir qaytam o'tib ketay shuning uchun biz rayadam bilan ba'zi bir vaqtlarda chaqchaqlarni qilamiz bizga bir chaqchaqlarni qilib endi ish jarayonida yaxshi qiziq mang'an qiziq u odam bilan zerikmaydigan odam rayadamga kelgusi salomatlik oilaviy xotirjamlik tilayman og'rimasin xushal xuram o'zining davomli yani ishlarini mang'izasin Rixanguladan to'g'riliq desem men kichik chog'imdan bilaman. Chunki teatrimiz men kichik vaqtimda Chelak tavasiga Baysitisiga konsert qo'yib kelganda Rixanguladimizning usullarini ko'rib, zo'qlanib, so'yib qaratdim. Rixanguladimiz o'zining usullarida alohidligi bilan xalqni jalb qiladi. Rixanguladimiz faqat mahir usulchil emas, xoreograf retida o'zini ko'rsatdi. Ko'plagan milliy chiroyli usullarni sahnalashtirdi. Shu usullarni o'ynab o'rganib keldik. Keyingi kunlikda 9 yil mobaynida repetitorlik qildi va boshliqim bo'lib ishladi. Rixanguladimizning hozir biz mana izn besib shu repetitorlik bo'lib ishlab yangidan boshladik. Bu repetitorlik qilmoq o'ng'ay ish emasga. Har kim o'zining beshidan o'tganini ko'rdi. Rixanguladimiz shu repetitorlik vaqtida vaqirmaydi. Şu özünün oddilik
артисты белән коллектив белән эшләшне яхшы булды. Рәңгеләдемизге мен саламатлык теләйме. Ailevi hayatı cemlik biz de her kaçan marta yinimizde bolup biz yarı yolak öpüşüsün deymi. Endi sizniki men bir YouTube kanaldan yanında gördüm. Sizniki iki konsertiniz oldu. Yubileyni konsertiniz oldu. Yubileyni. O kaç yıl oldu sizniki o yubileyn konsertiniz? O 10 yıl oldu. 2010 yıl. 10 yıl. Sizniki sahne jügünüzga. Sahnede men sahneleş degan usullar. Şu usullar hemsi şuya kirib ketadi. U yerda men bir üçlü usul oynadım. Qalırısınki sahneleştirgen. İcadi keşf bolgan ekan. Sen qo'ygan usullaring bo'lish kerak deb u yerda rejissyor Gulnardam o'zi bo'ldi. O'zi bo'lgan uchun Gulnardam o'zi nim qilgan uchun в основном sap mening постановкаларым shu men bir vaqtlarda qo'yib ketgan usullar shular hammasini eskelib, shu ijodiy kechimga shu usullarni hammasini chiqarib. Ajoyib, yaxshi. Aprin. Endi bunda qarasam sizniki ko'kingizda, maydingizda medallaringiz esiq turdi. Şu medallar to'g'ri so'zlab o'tkazsangiz, qanaqa o'zingizga unvonlaringiz bor? Endi bu medallar, endi men bu medallar emas, почетный грамоталарым жоқ Министерство культурадан алған. Biz ендкен Охотаны ishlagan uchun yomon nurg'un gastrollarga chiqqandik. Любой гастроль басақ обязательно грамота, пәхри грамота, немерім nurg'un менің. Öyle biz тем более семейный ailevi teatr işleyen üçün gramotla yamanlığı, почетный министерствоның. Bu endi 25 yıllıkka Kazakhstan'daki Cumhuriyet'in 25 yıllığa yan birisi neme? Müstakillik? Neme? Medeniyet gayretkeri. Ajoyib, mübarek olsun. Şu endi o men o'ylayman, o azmazım işledim, 40 yıllık emgegim var. Şu yemişi dep qo'ydik. Şu emgegimning yemişi dep o'ylayman. Bizniki usul san'atida 20 yil ishlaymiz ku biz. Endi bizga kelganda men Mahirem, Dilbar deb do'stim bor. Bizga kelganda u pensiyalarni evatdi qarang. Shuning bilan biz endi pensiyaga chiqishcha ishlaymiz deb 40 yil ishladikda. 40 yil teatr sakizida tushmasdan onun üstüne rukovodителimiz Gulnardam, Gulnardamni bilsiz, o iş qandaq. Şunun bilan 50-55 yaşgacha formani jutamay sahneden tushmay ishildik. Şu aralıqda уже meni Ruxsar ansambliga repetitor qiladi. Repetitor bo'lib Elmira ishimiz mana qancha yil Elmira baletmeyster men repetitor bo'lib shu bizniki Ruxsar ansamblining yigit qizlari bilan ishladim. Ular bilan с удовольствием поработала. Ular to'g'ri cho'ng shunaqa gaplarni qildim ba, endi uni keyinroq. Rahmat. Hozir siz endi o'zingizniki oilangiz to'g'riliq o'tkazdik. Ya'ni endi shunga to'xtalib o'tsak, biz oila bo'lib, mana teatrda ishlaymiz deb, ishildik deb o'zingiz deb o'tkazdingiz. Shular to'g'riliq yo'lishingiz shu Uyg'ur teatrda, Nava ansamblida rabobchi bo'lib ishlaydi deyman, mening bilishimcha. Shular to'g'riliq o'zingizniki oilangiz to'g'riliq qisqacha so'zlab o'tkazsangiz. Apam dadam shunda qarshi bo'lgan uchunmi san'at ishlagan ekan, Охотаны birga ishlaymiz bo'lmaydi degan so'zlar qulog'imda qolgan uchunmi, men shuni durust ko'rib, mening oldimda qarsam bu Tahirjon bularmi shu men bitirib kelgan vaqtlarda уже institutlarni bitirib teatr keldi. Shunda turib o'yladim, durust shu san'atga ham san'at bilan san'atga ham qiyshingda bo'lsa ishing mangli deb o'yladim-da. Shuni turmush chiqib, mana ikkimiz уже bizning turmush chiqib uy o'taq bo'lganimizga 41-42 yil bo'lib qoldi. Bir o'g'il, bir qizim bor. Shu mening endi o'g'lim
40 yaşlığa 40 kaldı çoğunu. Azizcan. O именно sanat nimesine amıdı. Küçük vaxtı da ben sanatçı bulmayım, bağlan taşlap gastrolaga beriş atan üçün yama iğir нәрсе деп küçük vaxtı da серьезный de oğlum. Бірақ şu именно классикаларны фортепиано шуна чырайлык чалды. Музыкальный школага берелик десек зады болмайды. Бірақ мектепте отлично, он почти золотой медаль билеп бітеді. И поэтому английский, китайский тилларны окуп, азыр агуды малым болып иштеп, онан кейін бір фирмаға азыр еп кетті, фирмаға дәріс беріп жатады. Yaxşı, endi meniki şu kızınız to'g'riliq. Kızınız Dilnaz to'g'riliq. Buni aytganda bizniki xalqimiz tanıydı. Dilnaz Yulchiyeva. Hem usulchi, hem naqshchi. Endi men o'ylaymanki bu qizimiz dadisi ve apısını rencitmedi deymi. Demiş ketseniz dadısının doğrusu naqshchi bo'ldi, apısının doğru usulchi bo'ldi. Şu kızınız to'g'riliq so'zlab o'tketseniz. O kızım Qanaq usulga keldi? O'zingiz ippadingiz bu qizingizni? Ya bo'lmasa qizingiz kichik vaqtida shu usulga degan qiziqish paydo bo'ldimi? Men o'zim maktablarda teatrda ishlab, gimnaziya bir maktablarga meni chaqirib oladi. Xoreograf bo'lib ishlayotgan uchun bu qizimni agashtirib yuribdi. Baribir uyda bo'lgandan keyin usuldan ishlagan kim o'zim usulnima ayaqda dadisi kichkina naqsh etsa dadisini ovozim bor endi. Özgüçlük, поэтому işkilimizdekini aldı, bırak hazır dekrette, uyda, bal bilen. Ballar bilen. Acayip çıkıp, sizlerdeki kendilerini dalmıştırdıgan. O kızımı sanat mekteplerini bitip, institutlarını bitirip aldı. Hazır kimden nevrleriniz var? Nevrelerim, en çoğu nevrem hazır 15 yaşta. Şu nevriniz hazır mı şu buna sizlerdeki yolunlarını qoğulap geldi mi? Nevrem özünün dadısını doğurmakçı, özünün dadısının немесini almakçı, o военный училище тәріліп қылады. Әскер дейсіз ғой. Дадам ұқсаш, нем болмай, именно военный тараптан, sanat тараптан, әнді оларныкі әмісінің слухы бар, музыкальный. Нәвірлерім, мана 5 нәвірім бар, 5 елсі музыкальный очень, танцевальный они очень. Бәріп қандың маңды деген рас. Татыды дейсіз ғой. Татыды ке, но бірақ оланы почему-то атанлары бізге қарап мекен деймін санатның иғыр ғой немесе. Yolu иғыр дейсіз. Yolu иғыр, поэтому аталары уже мектепте оқып етіпла тәйірлап атады. Сән мұның барса, сән мұның. Азырқы әмді заманғы лайық әмді. Заманғы лайық тылланы үйінің деп, қызым, қыз нәвремнен тылланы нем қып атады азыр. Тылланы үйінің дағанға, оғылмын нәврем военныйға бармен деп, уже тәйірлік қып, уже военный училищеге бармен деп, шуның тәйірлік көріп атады. Әнді қаған нәверлерім мектепті сап 5 оқып атады. Бірақ сәнәтке Yakın keltemeyimiz. Keltemeyimiz de var. Ballarım aşağıdaydı. Sanat Hem bermama kan tatsa, berma olanı ki beğenmeyimiz digeni karmaydı da karmaydı da Ketsanız berma adam bastı ki yaş balını ki ki ansizm çıkan vaxtıda dedi o berma özünün yol tip gidiyor o. Şu vaxtada может bop qalamda qızıl ballarınız, neverleriniz qadayım birsə. Əndi bizniki meniki yan bir sualım. Sizniki özünüzdeki şagirdiniz doğru. Məndən bilişimçə sizniki şagirdiniz köp. Әнді мен ойлаймын, шагыртларым театрды мен аз постановкаларны қымдым, аз сұлан өгетмеді. Көп шагыртларыңыз. Бұл театр көріқсер ансамблінің әмсіл менің шагыртларым дәвір мен. Оғылла білем ішілдім, қызыла білем ішілдім. Уланы ке концертларын көріп, ұла ұқтығылық сұланы ойнап, постановкаларны ойнап шықпасы, мен менікілі деп әрқачан есаплаймын. Әрқачан өзіңіз әшлан күйге оқтыр, өзіңіз пәқірлінсіз. Пәқірлін мен менікі бәрібір қандақлы болмысын, біздің өзіміздің үлішін қоштық аш балалаға, қызлаға. Поэтому концерт немлерде шындақ тәкші чырайлық ойнап нем қыса, мен шына қошал болмай, біздің ұсылчыланы ұқтықларға. Әрқачан, мен ойлаймын, әрқачан ұқтығылық болды деп. Onundan sırt özəmən məktəb, gimnaziya, ansambıllarını qurdum. Tuzlu Bastavda ansambl qurdum. Aynabulaqda ansambl, Qızlar Usul ansambıllarını qurdum. Uyadımı nurgun qızlar menin tərbiyeldim. 4-5 yaş məktəblərdə hazır işlərdi, dərslər berib atdı. Zayidəm də bilsə yaxşı usulçu qız var, hazır özüm ana nemede öz aldığı ansambl. İntizar ansamblı, Zayidəm Akbarova. Da, Akbarova. İntizar ansamblı bədirək biri. Sizinki?
шагыртыңыз болды. Шагыртым болды. Анкен Рушангүл деп бір ян бір қызым бар. О қызым аш мектепте дәріс беріп жатады. Дружбаның қазіргі 153 гимназияда дәріс беріп жатқан уяқым менің шагыртым. Siz әнде мұны 80-ci жылдан татып ұйғыр театры işledіңіз. Şu vaqtki ұйғыр milli usullarıniki kelip çıkışı. Yani hazırki vaqtki ұйғыр milli ұйғыр usullarını kelip çıkışıniki alohidligi qanday bo'ldi? Shu to'g'riliq o'zingiz so'zlab o'tgansiz. Men o'ylayman, bizda milliy usul teatrda Biz shu vaqtki bilan hozirgi vaqtda bizning uyg'ur usullariniki o'zgarishi bormi? Milliy shu vaqtdan ba hozirmi ba? Shu vaqtda bizim o'qishlarni bitirib kelgan vaqtlarda masalan bizning balletmeysterlarimiz kuchli deb hisoblayman. Ularning ichida shu avaqindamniki milliylik turga eleteldi. Biz her kaçan şu havakındamni teatrga bizning direksiya chaqirtgan vaqtida vaqadim şu Murat akam hazır Murat akam Ahmadiyev badiiy rahbar go teatrda. Şu vaqtda Murat akam şu bizniki özümüzün nemisimizni qarab, Tashkentdan havakındamni chaqirib постановкаларын qilgizib, şu vaqtdagi qo'yilgan usullar tam mushkamicha biz настолько shunaqa yaxshi o'ynagan sinib ketgan deysiz shu vaqtdagi mushkamicha shu avaqindamning постановкалары teatrda o'ylandi. Bizmi mana biz o'ynaganlar hozir yo'q. Shu hozirgi pokoleniya biz o'ynaganlar spokойно ko'spirtash o'ynagan qizlar masalan Mahiram, Gulbahar, Dilber, şu vaqtlarda biz ishlagan qizlar, shu o'zimizniki qizlarga hozir spokойно ko'rsatib beraveramiz. Shu Pariyada, Limpada, Dolan sanimi milliylik chiqdi usullarda. Milliylik chiqib bo'lgan. Milliy puroq. Milliy puroq shu vaqtda bo'lgan. Endi siz bu yerda hozirgi bizniki yoshlarniki ruxsar ansambl qolmayotadi. Nima sababdan izlanish ko'p. Hozir taraqqiy etyotadi, xoreografiya taraqqiy etyotadi, ballet taraqqiy etyotadi. Burunqi epli ashnal ishiltish mumkin emas-da, uni taraqqiy etkazib, uning ustiga vatandagi usullar bilan где-то selishtirib, где-то ashlardan bir yerlarni elib, texmi uni mana hozir o'zingiz anglayapsiz. Ruxsarning utig'i jiq. Utig'i jiq. Endi qarang, siz hozir yana o'tib ketdik, milliy puroq to'g'riliq. Milliy puroq deganda bizni ko'rarmanlar tushunmisi mumkin. Bu yerda milliy puroq deganda bu yerda bizda shu muzika, ya'ni shu ahanga butkul obraz berish. Durust deyman, butkul ashning ichki muzikaning ichiga kirib ketish. Nimani o'ynayotdi, nimani ko'rsatdi, butkul mimika orqali shuni biz milliy puroq deymiz. Rost deyman. Rixongulada kelajak ishlaringizga bağımsızlık ko'nglingizga pukkan armon, o'y, maqsadlaringiz bormi? Baki, men teatrda pensiyaga chiqib, voy bo'ldi 40 yil ishladim, yetdi endi deb desammi, uningdiki mana 2-3 yil bo'ldi, ya'ni shu repetitorlik qilib, artistlar bilan, ruxsar ansambl bilan ishlab, mush kunga keldim. Endi o'ylayapman-da, biz ustozlar qarab turishimiz kerak. O'zimizning millatni, o'zimizning usul san'atini ko'tarish uchun biz qarab o'tamay, ya'ni shu yosh g'unchalarni yig'ib, ya'ni shu usul maktablarni, usul maktab ochamiz-mi, hozir возможность bor. Любой maktab kirib ishlayman, ashta bir nimalarni ichib, bolalarni teatr uchun, o'zimizning milliy san'atimizga kelajak avlodni tayyorlash uchun ishlashimiz kerak. Teatrda ishlab qolmasdan men o'zim o'yimga endi o'ylayapman, bolalar bilan ishlashim kelajakda, ya'ni pensiyaga chiqdim bo'ldi deb o'zimni tashlamay, shu o'zimning bilganimni yosh g'unchalarga o'tishim kerak deb o'zim plan qo'yyapman. Rahmat. Chiqib armonlaringiz o'rinlansin. Rahmat. Salomatligingiz zo'r bo'lsin. Shunday vaqtingizni bo'lib bizniki studiyamizga kelganingizga. Rahmat. Endi bizniki anan bo'yicha anan bo'lib qoldi bizning studiyada bundoq. Kelgan bizniki shunday sizda peshqadam ustozlar, usulchilar bo'lsin, balletmeystlar bo'lsin, ularni usul o'ynag'izmay biz studiyadan qo'yib bermaymiz. Men o'ylamayman, hozir sizniki ma usulingizni ko'ramiz. Qani, marhamat.
gözlerimiz uçurasa yer asıdan gülsene Şiraylik gülüm gülüm şekerim Şiraylik gülüm gülüm şekerim Oturunda yere bağrım ciğerim Oturunda yere bağrım ciğerim Hürmetlik teletomashbullar. Bugünkü bizniki Usul Şeydaları namlıq proqramımız muştum bilan tamam bo'ldi. Yenib didarlashqichan xo'sh, salomat bo'laylik. Sizlar bilan bo'lgan men Imron Baxtiyor.